Cak Suko Lumbang, Cak Kodar Bulu Kandang, monggo tampil di pagelaran. Ditambah lagi Bapak Sutris Jenggot, datangnya dari Watu Lumbung, Pak Guru Ginting, Watu Lumbung, Jajak Hanan, Cak Minarso Evan, Cak Subagyo, Cak Santoro, Pak Dewi, sesarengan Pak Anjani, Aba Bambang Evi, Cak Faisal, Cak Suko, Cak Kodar, Pak Sutris Jenggot, Pak Guru Ginting, Cak Ismanto, Vicky. Bulu Kandang ya Nek. Jelenek lantaran beda undangan ya masa Kak montak dapat ulat tau dosa kancaan tak usah kabater masalah enoman kebaik kampung kampung madam pekeran Kabatar pulang ino prai mabuk senajan sabenare hutan teku dukan pesene ibarat apa dana jenggu sanoto jokur naku bakal nyolpu lantaran beda undangan montak depak nek una todu sekerjaan tak usah kabeter masalah enoman kebaik kampung kangkoi mademang pikiran
kabut ae tuton teku juga pesene ibarat apa dana janggu sanoto cokor cakuk tekan dolku rumaksa ingsun lakune sangara kelawan meka hawa kang dur angkara senadyan setan gentayangan kang sagawe rupena hingga pupuk jaman hamotan ingsun nyirep geni wis murka mabar harganing kaca saben uli sinetron minambaran sing kawelasan ingkang paring kamulyan saking jati pangeran jiwangga kalbu samudra peputra ing lagu tumuju dhateng Gusti dhateng awur padha mati manunggale kawula Gusti rentet ati bakal dumati mukti ingsun tanpa pirati kayu kala seko kala seko Matur semenuhun, terima kasih. Bintang tamu datang awal di versi Gunung Sari, Cak Hanan, Winarso Evan, Cak Subagio, Santoro, Pak Dewi, Pak Anjani, Aba Bambang Evi, Cak Faisal, Cak Kodar.